A2 1, A3 2, A3 2, A1 3. Bu ne sayıyoruz? Bu da 3 buçmak. Bu ne sayıyoruz gel? Snimatitler. Tak. Negatifler, interrogatifler. A2 2 1. Bu paralelde. Hazır ikinci paralelde. A2 3, A2 3, A2 3, A3 2, A3 2, A3 2. Mene bulay mene. Tağı 3 buçmaklar. A1 1, A1 1. Mene şulay ittirip, üçüncü tertipteki anıklagıç sonalar. 3 buçmak kaidesi boyunca. 3 слагаемый нече була татарча? Тапқырлаушылар. Yok. Тапқырлат. Koşalaşılar da. Koşalaşılar da. Кушылучылар. 3 кушылучы плюс bilen bu rahmet yazıp koyurga kerek. Koyar uçkamında kuşuluçı. Mında indi yazmayman. Mında şu Kramer kaidesi bilen 3. tertipteki anıklagıç mında 3. tertipteki mında indi 3 formulu bular. Mene şulay studentlar sanıylar idi. Men özüm okuganda da matematik KGU'da okuganda şulay yok. Şu tigiz lineyli algebra, ne sızıkçı algebra ham analitik geometriya elementleri. 4. derecedeki anıklagıçlar 5. 10. tertipte. Nerede anıklagıçlar? Mene şular. Mene şul ikinci bu birinci leksiya şu tema bilen tamamlana. Ondan sonra indi ininci tertipteki neler turunda leksiya anıklagıçlarının özlükleri turunda neçikolarını hesaplau, onda yana terminler kirtile, minori, algebraiski дополнение, onda indi bik jingil tugul menamdağı kebik. Mene şul matematika turunda, mene nerse men aytasım kile, sizning vнимание nerse bular? İhtibar. Ha? İhtibar. İhtibarınızga, mene men makale yazdım, rahmet Ruslanға ulanı bastırdı, Звезда Поволжьеда, Крик души деген. Мында мен Татар Милли университеті турында да yazdım. Нинди анда фәннәр оқытылды, кемнәр оқытты, нинди оқытучылар өзімнің фикірлерімні, йөрәк әрнеуімні, мен Татар мәктәбін тамамлап, Сібірдә, кечкенә генә бер шәһәрдә Казанга килеп 17 яшымда Татар Kazan Devlet Üniversitesi'ni tamamlap, Tatar bulup, Tatar nominal medallə tamamladım. Şuna görə men Tatar Urus dillərin bir dərəcədə biləydim. Sonra qaldım. Mene bu benim studentim. Kayda Bu benim okutuşum. Mene şulay ettirip, okutup, men gururlanam bizning xalqning, Tatar xalqının talantlı buluğun. Men özümnің neyimdə пример нәрсе булады. Үрнәгім мақтанып айтмаймын. Менің кебекләр алар күп. Татар мәктәбен тамамлап, укырга килгән. Менә каида, кактыйда